reka tubikore. Yesuwe, reka tubikore. Ninde yakushutse? Muri ino minsi hari abantu benshi batazi amateka ku yandi. Reka tubikore twitangira sinema yacu neza. Ninde yagushutse? Icyakos uyu si umurundi ndetse batuse ni gute nibyo kasi muyandi majambo nibyo kyuzi ndetse ngo n'umuvumo tutengiranye hehe tutengiranye amasaha ndetse izuba ryatsi umunsi umeze neza barakwerekana wajagara muri ubwo buryo ndetse yambaye turato nahevye kuva kera muri kano kanya ijambo kurindi. Action must be taken to show him that we know what we are looking for. Ndetse ngo ndakora ibishoboka maga tumureke ivyo tuturarondera ko natwe tubizi. Think about who we are to. Ndetse ngo ijambo ushobora kwimvira ko ari ry'ingenzi ukimvira ko tutazi ngo wowe ngo urinde. For you, we were born with a good spirit. Ndetse ngo twavuze dufite umutima mwiza ari gusikira mu murukira duhindura. Difficult people to understand. Kubera ko ngo abantu byabereye kibi kudatahura. Urumva ngo abantu byabereye kibi mu yandi majambo ati dukora ibishoboka maka tuza tukwereke yuko tukurarondera tubizi kandi kiri cy'ingenzi naco umuryango w'iwacu nubaye ko gusuzugurwa kubera wewe. Rero cy'ingenzi womenya twavuze dufise umutima mwiza ariko ikirema muntu kiraduhindura. Ikindi naco womenya abantu byarabakomereye kubatahura izuba rya kubisa ubuntu mu gahanga. Bino bintu muzobana muzabishobora mwa barundi mwe kubera iki bano bagabo batangure bavugiye mu migani. Ndisi umugabo aratuje ugutuza kwiwe nukwa ari kunywa intore. Kandi bino bintu biba bikomeye cyane. Ndisi umugabo ndetse aratuje kandi bafise n'umujinya. Bano bagabo barungitswe nande ko sinema yacu bayiswe umuvumo. Ese umuvumo uri kwande? Barakwereka tutanga sinema yacu haje ndetse barakwereka Wangodo 257 Association ndetse na Eddie Love Sports bakoze ibishoboka muri sinema. Hope Hotel Asante Yesu nabo bakarimwo. Ndavuga ati ni Gwasa Oscar nawe Sanya Dirisi nawe akarimwo. Barakwereka Happiness Hotel Shelter nawe akarimwo. Bino n'ibintu dutangiye kuno kuntu rero kandi Wangodo nawe yakoze amateka musiko kuriko nawe akarimwo cyane. Ndetse barakwereka ni Belinda Ines nawe uraza kumwana n'umwana w'umukobwa. Barakwereka Biri nawe yakarimo cyane. Ndetse barakwereka Animira nawe uraza kumwana n'umukobwa. Barakwereka Jiseka Barisa Bera nawe akarimo cyane. Ndetse muri kumwe no diaspora uko bisanzwe muganwa Kate nawe yagize uruhara cyane ndeka karimwe. Mutamare ya Revita nawe yagize ibishoboka ndetse kuri no sinema yirimwo. Keke nawe nuko kuko abo nabakinyi Cece Boy nawe niyatanzwe. Jemizo nawe Disi nawe akarimwo. Abo nabakinyi bimena ndetse na Simba Oji nawe akarimwo. Sukufata iki aho kure ibintu bazi ndetse na Anje nawe Disi akarimwo. Ba Anje afite umutima mwiza tutangiranye reherere sasa tutangiranye mwishama ndetse barakwereka igifungo murano masaha ibisigaye naho womenya tutangiranye umugabo ariko aridoga ati twaputse dufite umutima mwiza ari gusukira mu muntu cyara duhinduye. Barakwereka Free Band team nayigaruye cyane. Free Band team nayo yabikoze irabikwerekirana. Barakwereka story abazanye inkuru ni ya Free Band team nyene. Ndetse temasako yicumye turatangira sinema yacu bukebuke. Warebye filime nyinshi location yabaye Madiba Pro nawe yarabikwirikiranye ku bintu byerekeye ibibanza byo gukiniramo. Waravye filime nyinshi ariko iyiyoyo igiye kwitwa umuvumo mu bene gihugu. Cameraman yabaye Madiba ndetse bafatikanije na Free Band team barabikwirikiranye. Urumva ko sinema yakoze abahatari gusa. Barakwereka nyine kuri music sound buno buzi kugenda urumva muri no cinema bakoze umugabo yitwa Iva Beat Killer nawe yakoze sound zero sound wumva. Barakubwira ati ndetse umuntu yashimye cyane no cinema kiri ku rwego ni Eta Voice Media barayidushimiye cyane no cinema kikomeye cyane. Ayo n'amateka Wangodo Association na Karimu barakwereka studio yatumye bakurikirana byose no cinema ni Eta Voice Record na yiri mu Kamenge. Ibisigaye amahoro y'Imana bane namwe turi ku mwanya.
barakureka producer rero gaterateranije wagasuzunye neza n'igiste kabasa ndetse nk'umunyabigwi uyu musore nawe baramunzi cyane igisigaye muri kumwe no muri diaspora ndetse kuri Kim Production ndetse ibisigaye twikomereza cinema yacu iyi ni episode ya mbere barakwereka editor ni Afriband team nibo bayeditinze bashiramwe buri kimwe In this world is a woman ati ndetse nk'umugorozi wa mbere kwino si n'umugore which is given to us by God the Founder. kubera ko ngo ni kibumbe Imana yaturemeye kugira kidumu umunezero kwawe n'ubuzima Sliver to do as much as possible to ati ndetse nk'umugabo ngakora ibishoboka kugira rinde umuryango we but many days our opinion just gusa ngibi ibitekerezo byacu birahinduka kubera abagore there is a person who has been kicked out of ati ndetse uno musore umuntu yaciwe umuryango destroying the parents kubera gusuzugura itegeko ry'abavyeyi because he is protecting the girl. kubera ko ngo yerekarinda ngo umwana w'umukobwa ano majambo wayumvise ndagusubiriremwo ati ngo umurozi wa mbere kwino si ngo n'umugore kubera ko ngo baraduhindurira ibitekerezo vyacu tukagenda mu bitekerezo vyabo kandi muvyibuke yuko umugore n'ikindi kintu ndetse ngo uno munsi ngo hari umuntu yaciwe mu muryango kubwo gusuzugura ndetse ng'itegeko ry'abavyeyi kubera ngo yakarinda umwana w'umukobwa ese umuntu yakarinda umukobwa n'uwahe barakwereka ruhagaze muri ubwo buryo ndetse babangamiye abana b'abakobwa disi bano bagabo n'indyarya kandi babangamiye ni kakagabo tutangura na sinema tutaramenya izina ry'iwe nyakuri barakwereka ndetse bafashe abana batatu b'abakobwa ndetse barababangamira disi yo umugabo adomeka intore uyu mugabo cyo nabonye yubaha itabi disi abana b'abakobwa bari kuva amaraso n'indembe kandi bino bigabo ntibitwenga ntibarabona ikintu kibatwenza kwa inosi iyi si yacu ya 2024 ku mana yanje yo mwijuru mvira kagabo batiriye abana b'abakobwa hasi disi yo I don't understand what I do. ati sindiko ndabitahura niki ndiko ndakora And I don't understand kandi ikindi ngo sindiko what ndabitahura happened. nibiki biko biraba hari ibindi bintu ko biraba ibigabo nuko biratuje kandi biri ku ntore nibitwe Name is Kari. nitwa Kari ndetse niyo mazina yiwe ngo ndetse navukiye kwica unyumvire kano kanjambo uyu mugabo avuze ku bwenge I was born to kill. ndetse ngo navukiye kwica Cause kubera because I'm the monster. kubera namaze kuba inyamaswa nico gituma Ari muri letation yangu. ndetse ngo imizigo mazanye si yiwanje Mekosea. mwazanye ibitari vyo mwihenze karatwenga Nare zangu. Kama leo mmeferi. nimba n'umusimwana niwe Simwana niwe. bavuga n'ikirundi b'abagabo we Uritanga cyane. muritanga cyane bano bagabo bavuga indimi Ruhombo rungana n'inyungu. uruhombo rungana n'inyungu kandi niyo majambo ndetse kari kumwe n'intore kandi bakaba nakicanye Bana bakoresha ivyo mushaka. ndetse ngo abana bakoresha ibyo mushaka kandi Ica. mwaremewe ngo kwica Icyaka mwari mufise cyari cinshi. Dukoze imyaka myinshi. ndetse ngo icyakamaro mufite cyari cyinshi Ivyo mushoboye. dukoze ngo imyaka myinshi mukore ivyo mushoboye kuri bano bana b'abakobwa Munzanira icyo nabata. ariko ngo munzanire icyo nabatumye ese yabatumye nde Akaye namwe nzobica. ninarakara namwe nzobagirira nabi Namubakoresha mushaka no. gende makoresha icyo mushaka bano bana b'abakobwa ndetse nta kire no kubafata ku nguvu no kubahuhutira tinya Ugo pasa. tinya cyane mw'abasore mwe kano bagabo gafise amategeko Si Maria. ndetse ngiyo si imizigo yiwanje Ibyishimo kuri mwe. Happy happy. ndetse ng'ibyishimo kuri mwebwe ngo mubakoresha ibyo mushaka barakwereka umusirikare hariya yitwa Mutama Vita amazina ye nyakuri Noel Karabto musaba tubwite bafate ku nguvu tubikurikirane tugere tubabaze gituma babiswe bana b'abakobwa nta kindi kintu bagiye kubakorera ndetse bagiye kubafata ku nguvu ndetse babaze ati muri ville ni gute bagiye kubabaza disi muri ville buno bugabo n'ubwicanyi batuye abana b'abakobwa disi batatu rino shamba sinzi kubera ko riri mu kino kibi batuye abana b'abakobwa batatu barabatwara ese bagiye kubakorera ibiki tugaruka ku mwanya bano bagabo barihuta basore Nta mwanya dufise yo gutaka. ndetse ngo nta mwanya dufite wo gutakaza Sinigera ndota jewe nta kazi tegeko cyangwa nrenga kwiseta. ndetse ngo sindota natakaje itegeko cyangwa kwisezerano ntegereza kubikora nkashitse isezerano Murakizi. icyo twatumye murakizi Nene. nkeneye rero sasa munyumvire ikintu bakeneye unyumvire Guys, basore munyumve kano kankeneye ntaco no bashaka. sinacunda bakeneye kuri kano kanya
coba kirenze coba kirenze. Kano kagabo zanira umukobwa kuzanira umukobwa afite esinye ziwacu abafise ngo esinye ziwabo bafise aho bakomotse, umusirikare akuvirayo baratatana mu yandi magambo gushaka umwana w'umukobwa ngo afise ngo sinye ziwabo. anawotani ati ndabizi icyo ushikeneye muri kano kanya kare ndetse ngo banyitwa Kari ndamutwaye maka ngo ndamujanye umwana w'umukobwa niwo bakeneye ngo ufite ngo sinye nk'iyiwabo. Kano kagabo na karara disi ndetse nagutanga sinema yacu n'ubwo buryo bwiza ndetse dutangiye akagabo kitwa Kari kurimbura ndetse ngo abo bana babakubama ku icyo mushaka nkeneye ngo umwana w'umukobwa nta kindi kintu ngo afise ngo sinye ziwacu. Uyu mwana w'umukobwa bakeneye afise sinye ziwabo ni ubuhe bwoko ese nibiki ko bidasobanutse? Abasirikare turi muri ryasha bakuviriye barungitse kurondera umwana w'umukobwa muri kano kanya baguca ko bihuta ndetse bakaba barihuta ndetse barakweka umusirikare imbere. Bino bigabo birabangutse cyane kandi bizi ivyo bikora muri kano kanya bikuvirayo abasirikare ndetse bano bagabo n'abicanyi ngo baremewe kwica kubera ngo nta kindi kintu bafise. Barakura Kari batatu bahuriye imbere bagiye kuri mission ndetse batumwe na Kari ngo bagende ngo bazane umwana w'umukobwa ngo afise sinye yiwabo. Hagarara umusirikare kuntu yigira de bande Disco amasaha yagaye ari icuma ndetse turi muri ryashamba ndetse rimwe kibi umugabo nuwo kwica ndetse bakora akazi ko guhohotera. Mbega uwo mukobwa bakeneye, uwo mukobwa bashaka muri kano kanya yabakoreye iki? Raba igisagara ukuntu bacyangiza bano bantu b'abagabo aho bagenda baraca barasenya bano bagabo sirimo sikabiri wana yuko habaye ikintu c'umuzure. Ibintu rino bintu mubona muzabishobora mwa barundi mwe bano bagabo inzira zose bagenda baracamo barasenya kuko bamanze kunzura ngo ikibi mu mitima yabo kandi buriya abantu babi n'Imana ubwabira banka uko amasege yari icu. Erega abasirikare ntugire ngo nikindi buriye bagutumye umuntu kumuzana biroroshe muri ako kanya bazanye umwana w'umukobwa ndetse bamuteruye ku rutugu. Ikosa rya mbere bakoze nuko gushimuta bano bagabo bari kwatwara umwana w'umukobwa na leta ubwayo irinzi bimenya bano bagabo bohiga umwanya wari wese kubera ko bano bagabo muri kano kanya baziranwa na leta. ndetse kandi abasirikare batatu batoye umwana w'umukobwa bamushyira ku rutugu baramutwaye kandi bano bagabo babikora mu ibanga kuko baramwica umwana w'umukobwa ndetse umukobwa agenda ararenze induru ugatenga umwana n'abara disi bino bigabo ntibimwumva. Isi umukobwa baramushimusa kandi baramutwaye neza mu Kirundi. Dore umusirikare hari imbere umusiga mu cyane ngahasha baramuprotokora batwaye imari ndetse ikenewe nande na Kari sinzi ukuntu biri bugende. Ese baramushikana mbega uyu mukobwa iyo badafise umuntu muhagararikiye inyuma iyo badafise umuntu mukunda cyangwa iyo badafise umuntu amugwanirira turaza kubimenya. Tugara ku masaha ko muri ryashamba ndetse hari abaje babiri baje baganira na yuko ari couple neza na neza ni muganwa Kenta amazina we nyakuri ari kumwe n'umwana wiwe ndetse n'ubwo ati nk'umushiri umukunzi baje muri ryasha nuko ndakumugisha ariko kubwema amafaranga yawe we narakubwiye ngo nkini muheza amafaranga yanje urumva bari kumwe n'umukobwa yitwa Keke amazina we nyakuri tumutazira Keke narakwemerera ndakuga ati ngo rindira urumva ukuntu muganwa ari karabwira umwana w'umukobwa wewe nguragorana ngo umusi ngo nagufashe urumva kagango gafise n'ibindi bintu gakora mwibanga katagisha inama do mapenzi ibiki nenda gukumbuye cyane ndetse uratanguye kandi cyo ndakwankira wewe ndetse bari mu ishamba ndetse binjiye ishamba ariko muri no shamba kuko uragenjiramwo urabona abantu ariko gusa indani ririmo ikibi ririmo umugabo yitwa Kari bakeneye abana b'abakobwa muri ayo masaba barakwereka nde haje umusaza ndetse umusaza nawe yaje muri ubwo buryo nugira ngo nikindi nawe waje kurondera ikimwe ari no shamba kandi inzira ikaracamo neza niyanzira batwaye umwana w'umukobwa bina bintu uri kubibona uyu musore arabangutse arihuse
Echakoze Yesu umusore nituzi ngaje gukora iki muri no shamba tubonye ndetse mugano kente kuva no musheri wiwe ibisiga batwerwa no mukobwa uyu musore no wacaraza amazina ye nyakuri bamwitwa Gisiteka Barsa niko ateye ndetse urana ko yinjiranye igishanga cyo mu biziba ndetse ari kurondera iki nawe agomba kugwanira ibiki nikiye kintu ariko arahiga Yesu uyu nawaje muri no shamba kugira ibiki turaza kubimenya buriya kwinosi yacu ya 2024 tuba dukeneye abantu b'intsinzi kugira baze bakore ibirenze ugusuma nuko tubikeka kubera ko twavutse dufise imitima myiza ngo baraduhinduye nini ubona ahantu ahantu hati ubona hano ahantu hazima ugize ahamisha mufise ubwo bwiki ugize ubwoba bw'iki muri no shamba nkubona gira ikintu mbanga wovye nogira ikintu mbanga wovye oya ndinga kubwawe bebe niyo mpamvu je n'abantu nasi niyo mpamvu ndetse umutipa kwendeye kubikwirikirana nabwo sindabikunda nakubwiye ngo sindabikunda ndinga kubwawe bebe niyo mpamvu nasi no gukurikira niyo mpamvu nasi kugukwirikira ndetse umukobwa wamuzanye hano utabishaka uyu muhungu umuganwa kenti nawe umviriza rero ndabizi yuko umva ndakubwira sheri ndabizi bebe babiri barikundaniye ndetse mugabo hari ikintu badahuriza ku uyu mukobwa ntiyari akeneye kuza muri no shamba yari yavyanse ndavyanse ndetse ari guhendahenda twenga turara arigirishije ndetse ari gutwenza umwana w'umukobwa yanse turi muri rya shamba kandi bino bintu mw'abantu mu bimenye ntitwavutse kugira tubabanze umusore akuvirayo bakwereka ndetse umusore turamenya bazene benya kuri muri kano kanya kwereka ubugene gira ati bino bintu mbona muzabishobora mwabarundi ituramenya izina yaje yitwa muri no cinema ariko gusa amazina benya kuri turayazi hari ubutamuzi umunyabigwi entertainment ndetse akuvirayo nawe aje muri no shamba twumvise kari yuko akomeye cyane kandi ari umuntu ahambaye ariko uyu musore sinzi kuntu ari karaza ndetse yaraduze umusozi biranka umusozi waramwankiye ndetse umusore biraneka ko yarushe ko yirutse urugendo rurerure ese nawe yirutse turuka hehe ndetse umusore wacu ndetse nawe kanya aricara maze ariyumvira nimba ikintu kimwe cyose ikigira kabiri n'ivyanka yasubiye yigira kabiri uyu musore arabangutse akwinjirira ishamba ndetse amatware ya kari muri kano kanya kari rero hamwinjiranye undi musore tutazi ndetse umusore araza ukibuka arabunyika yinjira muri no shamba ageze hakuno abagabo bari batatu umwe yasigaye inyuma ariko ntituramya ati ngo biza kubonana gute bagutwara imwe n'umukobwa baramutwara mbega abandi uyundi mukobwa ari batatu uyundi nawe bamusize hehe ariko gusa bino bigabo ndabizi umwe basigaye muri patrouille abandi bakomeje baje imbere barakwereka umugabo nako batakoze gutwara umwana w'umukobwa bari gushimuta kandi bagenda bararokwakwanya ndetse uko amasaga yari iteza imbere barakwiga turi muri rya shamba kandi n'amasaha agenda atubana amasaha kandi ikintu mumenya rero ntitwavutse kugira tube abansi banyu twavutse kugira tube intsinzi y'abandi badukunda kubera ko hari ijambo rimwe rivuga ngo nta mwanya afise wo kwanka abantu banyanka ati ahubwo ubundi bize no gukunda abantu bankunda gusa ukaba uzi kunyanka umenye ko ata mwanya afise wo kukwanka icyakoze ndetse bari kumwe no mu diaspora tugaruka mu ishamba umuganwa kenta akeneye ivi na ivi ku mwana w'umukobwa bakeneye kubikwira tugende umukobwa baranana ishaka nukuri se ndabikeneye ndeka nitahira umukobwa bamuzanye ahantu atamenyereye ufise ubwoba bw'iki kandi uri kumwe naje urumva ukuntu umusore urabizi ko ndakunda ishyamba rishobora kuguma jewe uri ishamba shishobora kurigumamwo umviriza umukobwa yanagera ino shamba dutanga ngo duce ngaha kagomba kumwiziza mu ishamba kano gasore we gakeneye kubikwirikirana desi babiri bariko barakunda ariko gusa muri kano kanya nukuri se ndabikeneye ngo tuve muri ishamba hama tuve muri rino shamba dutahe no mu gutaha duca mu ishamba duce hano none hano hantu urahazi duce hano twe turabaza kandi usige usivangana ingo vayo mu mbeve vayo dutahe
dutahe duca mu iryo shamba rimeze nk'uko no twoca mu iryo shamba rimeze nk'uko konya bano bavuga ikirundi ariko gusa kari avuga icongereza n'igiswahili sinzi impamvu bano bavuga ikirundi ngize ikintu mbabwa rino shamba wewe uraza kumbona barakwereka umusore yinjiriye ishamba nawe azarabonyeka buke kandi ikintu womenya ukwitwikira biba bikenewe umusore wacu ntituzi ngo izina ryiwe muri no sinema yitwa gute ndetse umusore atondagira umusozi kandi bino bintu kandi ababangutse kuduga umusozi aba yihuse uyu musozi wa afise imbaraga zidasanzwe ariko ukuntu bigaragara neza umusore yarushe yirutse umwanya muremure ariko ntituzi ati mbega ariko arondera nde iyo bariko rino shamba nawe yoba bimeze gute barakwereka umusore rero muri ako kanya ndetse niramukiriza amahonje huriya ndabira umusore bino bintu ubona muzabishobora mwa barundi uyu musore bino bintu kuyu muntu ariko arazana ibintu byo kubanguka cyane ese niko bateye mbega uyu nawe iyo bavuga ururimi nyabaki ko twumvise bavuga icyongereza n'igiswahili n'ikirundi uyu nawe bavuga igiswahili n'ikirundi gute byo biba bimeze gute ko dasobanutse bino bintu iyo bavuga igiswahili iyo bavuga ikirundi bavuga icyongereza ese uyu nawe n'ubuhe bwoko katasinye turamubona ku mubiri ndetse umusore wacu ni muri bwo buryo iyo ahagaze hejuru agihagaze hejuru dore ngo baramutwara umwana w'umukobwa arababona ari hejuru nabo ntibamubonye kumva uyu musore nawe ariko kwirikira ujya mwana w'umukobwa ndetse ashobora kuba ari we murinzi wiwe sinituramya ati ngo ninde turamya ngo ujya mukobwa ngo aje kwiki n'iki ninde umusore cyose cyakorwa n'iki yasubiye inyuma agende kuraba ujya mwana w'umukobwa kuni watwaye bigaragara neza yuko ari we karaza gutabara muri kano kanya ibi nibiki ndetse umusore wacu mukumanuka uyu muzavuze tututuganegene ndetse ngo sinema iki n'ibiki yagandiye hakuno imaze kuganira ati ngo ntukigwe n'igice cya kabiri ese bigiye kumera gute agiye kurwanira ujya mukobwa mu yihe nzira mbega ujya mukobwa kuri we ninde mbega kababonye kubafata bizomworohera uracikwa na episode ya kabiri iki cyane igice cya mbere yiswe umuvumo turiko turavuga ati wagwan me pipa rino shamba ndabona rirakomera rimwe ibintu by'ihebe cyane ariko tubonye abantu bose bari muri rino shamba babangutse ariko ntituzi impamvu babangutse episode kabiri utayicikwa cyane irahari